Pemirsa, vaksinasi COVID-19 ring Bali, pacang ketujuan majeng krama mayu sepelegutus kantos seket siawarsa. Anutin hasil data sani kalaksanayang Dinas Kesehatan Provinsi Bali, katureksain wonten langkungan kali yute krama Bali, sani pacang ngemolihang vaksinasi COVID-19. Ring kewentenan inucap, kautamayang majeng angganing tenaga kesehatan nakes. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjayo, vaksin kecen angkut menguragan, anutin saking pengerau vaksin, para tenaga kesehatan keutamayang untuk ngemuliang vaksin, sentukan pindah ke garda terdepan penanganan COVID-19. Nganeni indik vaksinasi inucap, Bali sampun mempidabdap, sekadi sampun ngelatih 100 petang dasa tenaga vaksinator, sanewenten ring 100 kali dasa puskesmas miwaroras rumah sakit. Para vaksinator sane sampun kelatih puniki, kaptiang ngelatih sawitran ipun sanitiosan ring lapangan, nedosnya nih, kewentenan vaksinator sani kaptiang sida kantos dasa tali 700 diri. Manut Suarjaya, vaksinasi sujatinya nih, sampun kita kelaksanaan ring puskesmas, nanging santukan vaksin COVID-19 pindah ke vaksin anyar, janten paiketan ipun yat nepisan, mangden enten manggen keuangan. Puni kemawinan simulasi sampun kelaksanaan ring suang-suang kabupaten kota miwa puskesmas. Selanturnya nih, Suarjaya ngawawohin vaksinasi kepada dos kali solo, ini punika subsidi miwah mandiri. Vaksin sani ke subsidi miwah sani ketaur oleh pemerintah kaicen majeng nakes, TNI Polri sani ngamong pemargin disiplin protokol kesehatan, talat peserta PBI BPJS Kesehatan saking keluarga tuare. Dari santuk soroh mandiri utawi sani naur, mepengarga 100 tali rupiah. Rindra Bali Pos Nguningayang.